Dore konseri itorero rya ADEPR Ryindamuyaga muri paruwasi ya Kinyamakara ryabateguriye igitaramo cyo kuramya no guhimbaza Imana gifite intego iboneka muri Yohana ibice 12 ku murongo wa 26. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 no ku cyumweru tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2023 ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gihindamuyaga. Turaba turi kumwe n'abakozi b'Imana barimo Evangeliste Musonera Deo, Evangeliste Habumutima Innocent, Evangeliste Harerimana Ildefonse, Evangeliste Umuhire Emerize n'abandi. Hari kandi na Imbuzi Kwaya, Nehilot Kwaya, Boaz Kwaya, utibagiwe na korali y'abashyitsi yavuye mu mujyi wa Kigali yitwa Yerusalemu yo muri ADEPR Kimihurura. Nimuze dushimira Imana ibyo yadukoreye, tunayiragize n'ibiri imbere twitabira iyi konseri yateguwe n'itorero rya ADEPR Gihindamuyaga.